soanoanana nanao fanandramana mba isakafoanana aina toanana mofo legume tsy mabe dépense masalama la farine 250 grammes resa sekely levure ronono 200 millilitres menaka sy kotomila atototopo lafatsy triple siramamy indroa amy sotro ndasopy manaraky zany video la isoa zay de mavoky ratina tsiro asio simbo epiflery misery amin'ny epifery fanaovanazy tety afaka ataonao kopy oliray alaina ao mivolavolaina mila farina levure simika rehefa hita mibikabika mampiteny ao siramamy simbo arotsao afangaro ao tingana afandray zao andafaka goka asina atody atosakany ronono kapoy tsara mialany de volony fijery tsy mitovy resaka na andro fa tsy farafara menaka manaraka fara avony karoty voakarakara sy la isoa rikotomilanao nandrikelelondana milalao 10 minitra no andrasana de miroso amin'ny fanendasana afanaina sa 80 degré na moins menaka zay zao aloha ny tanana zay vo mihinana ratoy lela delaka